doktorka Snežana Babac iz Gradske bolnice danas nam je održala predavanje o akutnim jednostranim oštećenjima vestibularnog čula. Doktorka, recite mi, koliko često vi viđate pacijente sa ovim problemom u vašoj ordinaciji? Pa ovo je prilično često oboljenje i posle BPPV-a o kojem smo već čuli prethodno od kolege iz Francuske, to je drugi po učestalosti uzrok perifernog vestibularnog oštećenja. Kako uspevate da kontrolišete tako jake vrtoglavice kod pacijenata i u koliko slučajeva se može očekivati oporavak? Pa, u početku dajemo simptomatsku terapiju da bi olakšali pacijentu. Dakle, dajemo antivertiginozne i antiemetičke lekove. Prema nekim novijim studijama u upotrebi je i kortikosteroidna terapija, jer smatra se da kortikosteroidna terapija ima antiinflamatorni efekat i antiedematozni efekat, te je pritisak na vestibularni nerv manji i da znatno olakšava bolesnicima. Samim tim brže će se nerv oporaviti, a pacijenti će biti bolje. Čak Strup i saradnici su objavili studiju 2004. godine da je i oporavak periferne vestibularne funkcije nakon davanja kortikosteroidne terapije znatno veći i da je brži oporavak. Inače, nakon ovog deficita, svi pacijenti se oporave zbog fenomena koji se naziva centralna kompenzacija. Centralna kompenzacija. Super. Hvala vam, doktorka, puno. Hvala također.